to dare to dream, make a change, imagine it's possible, it's my call. Dragi lideri, dobar dan, došli još jednom na ovo naše izvlačenje fenomenalnih nagrada u okviru sve 5 kampanje regrutovanja. Da li ste uzbuđeni? Ko osjeća da će dobiti automobil? Da imamo tu neke potencijalne dobitnike, vidim da svi žele, naravno, ali imamo samo jednog srećnog dobitnika automobila, ali naravno i 5 dobitnika skutera i 40 dobitnika poklon setova. Ajmo prvo da zvučimo da vidimo ko je srećni zvučni i ko je dobio 40 poklon setova. I treći dobitnik prvog skutera je Aleksa Kljajić iz Trstenika, drugi dobitnik Robert Sebastian iz Subotice, Marijana Dimitrijević iz Niša, Slavica Gajičić iz Beograda i peti dobitnik Vespe, Derika Knežević iz Kragujevca. Derika Pravo iz Kragujevca. When you see that anything could happen fast, who'd have thought? Djeco, me čujete? Halo? Kako ste se, dobro? Halo, jeste dobro, kako ste? Dobro, Snežo, imam novosti za vas. Dobili ste automobil? Halo, Snežo. Da li me čujete? Dobili ste automobil? Halo, dobili ste automobil? Naravno da ste dobili ste automobil! Moguće, evo upravo bilo izvlačenje i vi ste srećni dobitnik našeg drugog kola automobila. Čestitam vam i u zdravlju i veselju da ga vozite. Svaka čast! Svaka čast! Uživajte, želim vam puno uspeha i još više napretka. Sve najbolje, pozdrav!